A sa aktivnostima fondacije Budi Human upoznaće nas Dajana Ljiljanić i jedan od ambasadora fondacije, muzičar Bojan Marović. Oni su naši gosti. Dobro jutro i puno hvala što ste tu. Dobro jutro, čast je biti ovdje. Hvala i nama je čast da razgovaramo o ovako važnoj temi. Pa evo možda na samom početku, Dajana, da nam kažete koliko trenutno fondacija ima korisnika i na koji način se postaje korisnik fondacije. Naravno, fondacija trenutno ima 8 aktivnih korisnika, odnosno 8 mališana koji čekaju na svoju šansu za liječenje, 7 aktivnih profila, ali 8 mališana jer je pod jednim profilom 2 brata Novićevići. Što se tiče tog dijela kako postati korisnik fondacije, prilično je jednostavno. Dakle, na sajtu fondacije postoji kompletno uputstvo na koji način se postaje korisnik fondacije i sve što je potrebno jeste da roditelji, staratelji ili neko ko je zadužen za dijete pošalje kompletnu medicinsku dokumentaciju fondaciji na naš mail budihuman.me@gmail.com. Osim toga, pošalje ostatak dokumentacije kakve su uvjerenje o državljanstvu, o izvodi iz matične knjige rođenih i ispuni korisnički zahtjev, nakon čega mi tu dokumentaciju prosljeđujemo tročlanoj ljekarskoj komisiji jer se struka uvijek pita. Struka je ta koja daje konačni sud u tome i konačni pečat i stav da li će neko postati korisnik fondacije i pokrenuti proceduru prikupljanja novca ili neće. I kako obezbjeđujete transparentnost u samom radu? Transparentnost u radu je osnovni princip fondacije od njenog osnivanja. Dakle, svaka uplata i svaki trošak je apsolutno transparentan i može se provjeriti na našem sajtu. Mi smo upravo završili redizajniranje sajta i sada je on u lijepim, toplim, proljećnim bojama. Imamo i novi logo, ali ono što je ostalo isto jeste upravo ta transparentnost na kojoj mi uvijek insistiramo. Znači, na samom sajtu za svakog mališana može se vidjeti svaka uplata koja se ažurira svakodnevno. SMS donacije su u realnom vremenu se očitaju na samom sajtu, kao i svaki trošak se može provjeriti na sajtu, tako da je apsolutno sve transparentno i to je ono na što smo jako, jako ponosni. Da. I ono što je novina su ambasadori fondacije. Odlučili ste se na taj korak. Šta je to zapravo? Meni je velika čast prije svega biti među 2 ambasadora ovog jutra, kako sa Bojanom, tako i sa vama, Marija, i hvala vam na tome što ste pristali da budete ambasadori fondacije Budi Human. Pa ovako, mi smo se odlučili sa samim redizajniranjem sajta da uvedemo i novinu, a to jesu ambasadori i to su ugledne crnogorske ličnosti koji će nama kao fondaciji pomagati da na što brži, jednostavniji i efikasniji način prikupljamo novac za naše mališane i da im što brže obezbijedimo šansu za liječenje kroz razne akcije, kroz razne apele i na jako kreativan način, a naši ambasadori su jako kreativni i ugledni građani koji će, sigurno sam, dati veliki pečat i veliki doprinos na srećnije djetinjstvo naših mališana. Bojane, kako si reagovao kada su te pozvali iz fondacije i predložili ti da budeš ambasador? Iskreno da budem, ja sam srećan kad imam jednu ovakvu ulogu. Zato što nekako mi smo muzičari zaduženi za neku ljubav nas da širimo. I onda okupljamo i dosta ljudi oko naše muzike, oko tog rada i oko nas samih, tako da mislim da dosta možemo doprinijeti. Na ovom mom mjestu može da sjedne bilo ko pošalje taj SMS ili ko pomogne nekom. Zato što su svi podjednako važni. Mislim da smo kroz niz nekih stvari vidjeli da na kraju ljudi imaju jedni drugi. Sve vlade i države i dođu i prođu, a na kraju ljudi imaju samo jedni drugi. Tako je. To je poenta cijele ove priče. Mislim da bi bilo mnogo bolje da nemamo nikakvog posla oko ovakve stvari, ali nažalost, eto, tu smo gdje jesmo i zato dajde da se posvetimo tome maksimalno, da damo svi kao i ambasadori, kao građani, jer mislim da su svi građani, svi ljudi koji pomažu su najbolji ambasadori. Znaš, mi smo tu samo zbog javnog posla, jer smo nekako ispred kamera i imamo taj dar da možemo da budemo više eksponirani od nekog ko, ne znam, ide 8 sati na neki drugi posao i tako dalje. Da, i uredno šalje poruke ili pomaže. Upravo to. Znači, mi smo tu eto da možemo biti malo glasniji, ali pomoć je jednaka sa svih strana. Da, ti si itekako glasan. Evo, tokom čitave svoje karijere koja traje od tvog djeteta. Od koliko već? 2002. znači 19 godina. Da, ali si itekako aktivan kada je
humanost u pitanju, ako možemo tako da pitamo. Brojni su humanitarni koncerti i akcije iza tebe već. I šta je to, Bojane, što ja znam kako se ti osjećaš kad se sve to lijepo završi, ali šta je to što možemo svi još da uradimo? Kako da... Mislim, ovo je više kritika nego neki savjet, znaš, postali smo, imamo neku vrstu empatije u zadnje vrijeme. Više brinemo što je poskupljalo neko ulje nego što smo mi pojeftinili kao ljudi. Znaš, to je najgore od svega. Mi moramo da budemo svjesni da imamo jedne druge na kraju krajeva. Moramo budemo bolji ljudi, da se okrenemo jedni prema drugima. Umjesto tih nekakvih raznih gluposti, podjela i svega što imamo svakodnevno, slušamo i preko društvenih mreža i preko televizije. Moramo da budemo svjesni da imamo jedni druge, da moramo da volimo ono komšiju do nas. To znači biti i patriota i vjernik i dobar čovjek. Ako voliš onog koji živi vrata do tebe i ako mu dijete ide u školu, a ti mu pomogneš da kupi knjige. Ako neko je bolestan, a ti mu pomogneš, odvedeš ga u bolnicu, pomogneš mu se izliječi, daš mu zdravlje novo, daš mu novu šansu, što kažu naši stari. Da. Svako zaslužuje šansu u životu, znaš. Ne može niko da vam kroji sudbinu samo zato što je moćni ili na papiru bitni. Da. Svi smo jednaki pod ovim nebom, znaš, pod ovom kapom nema, svi smo isti, i kuriri i ministri, kako kaže, znaš, tako da mi kao ljudi moramo biti okrenuti jedni drugi. Svoj prvi angažman sam imao, ja mislim, 2005. godine kada je mnogo ljudi ostalo bez kuće, bez krova nad glavom. To mi je prvi neki angažman bio. I kada sam ih vidio u nekim, ajde kažeš, privremenim objektima, kada smo se tako pobrinuli zbog nekog koncerta i tako dalje, prikupili smo sredstva, ja nisam mogao da se smirim nekoliko dana. Onda sam postao ambasador za borbu protiv trgovine ljudima, zatim i ambasador također Budi Human sada. A umeđu vremenu samo u jednoj godini sam imao, ne znam, oko blizu 30 humanitarnih koncerata, od čega je recimo jedan bio jako drag u Crnogorskom narodnom pozorištu kada smo prikupili ogromna sredstva i dali sad cijeli koncert u humanitarne svrhe, a bilo ih još mnogo, da. Tako da, opet kažem, mi moramo biti tu i mi moramo biti dar ljudima svakog dana. Da. Ovog trenutka kad izađemo iz televizije mi moramo da budemo, znaš, nekom je i lijepa riječ uljepša dana, kamoli nešto da... Da, slažem se s tobom u svemu što si izgovorio ovoga jutra. Akcija na Facebooku, šta je aktualno? Dakle, ja samo moram nadovezati se na Bojanovo izlaganje. Negdje moram dati i taj komentar da je crnogorsko društvo zaista humano. I moram istaći da smo uz pomoć naših crnogorskih građana do sada napravili divne podvige i na liječenje poslali čak 30 mališana i prikupili 1.400.000 eura u te svrhe. Tako da, eto, voljela bih i to da nekako ima taj lijepu priču za dobro jutro. A što se tiče naše grupe na Facebooku, aukcije humanosti fondacije Budi Human, negdje u ovom izazovnom vremenu epidemije i korone, mi smo se potrudili da pronađemo bezbjedan način i bezbjedan kanal za efikasno prikupljanje sredstava za naše mališane, pa tako putem te Facebook grupe i ovim putem apelujem na sve da se priključe našoj grupi. Putem te Facebook grupe naši članovi postavljaju različite usluge i proizvode i ostali članovi grupe licitiraju. Licitirani iznos se uplaćuje naravno da li na opšti račun fondacije ili za bilo koje dijete, potpuno je svejedno. Na taj način se jako brzo prikupljaju sredstva i na taj način bezbjedno, ali opet lijepo i zanimljivo zajedno svi možemo da doprinesemo srećnijem djetinjstvu svih naših mališana. Zbog toga i postojimo. Da, i eto, sve vrijeme na ekranu su ispisane informacije u vezi sa fondacijom i ta donatorska linija 14543. Dakle, u svakom trenutku svi možemo biti ambasadori, kao što to i jesmo, i drago nam je da je tako. I puno vam hvala što ste ovoga jutra bili sa nama. Hvala i vama. Hvala puno. Hvala i vama.